Niko kuri nishimiye kongera kubana namwe. Turacyari kuwa mbere tariki ya 3 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Ikaze ini isimbi ryacu urimo kumva. Amaso yanjye nongeye kwerekeza ku butaka bwahoze ari Zaire buyobowe na Mobutu Sese Seko ku kwendo wa Zabanga eri president di Zaire, papa di Zaire, Marshal Mobutu Sese Seko ndetse na Laurent Désiré Mobutu. Uyu yaje kwicwa n'indwara ya prostate ndetse na depression bitewe n'ikibatsi cy'umuriro ingabo za AFDL zamwotsaga kugira ngo ave ku butegetsi. Uyu mugabo yaje gusimburwa na Laurent Désiré Kabila, ndetse uyu mugabo Laurent Désiré Kabila nawe aza kuraswa na kapiteni Rashidi. Uyu Rashidi witwaga kapiteni Rashidi Kasereka aza kuraswa nawe ahita araswa, ndetse n'umurashe nawe ahita araswa, filime ihita yizinga. Hanyuma rero haje guhita hafungwa uwo bita Colonel Edi Kapende, arafungwa kubwa Joseph Kabila Kabange wahise asimbura ise umubyara. Hanyuma Joseph Kabila Kabange yamufunze imyaka yose igera kuri 18. Hanyuma uyu mugabo Joseph Kabila Kabange yaje gusimburwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki gihe. Mwabyumvishe ko amatako yacu twongeye kuyatera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano irimo gusakiranya igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nk'igisirikare cy'umwuga, igisirikare cy'u Burundi nk'igisirikare cy'umwuga, les combattants de Wazalendo Autodefense ndetse na les combattants de M23 intare za Sarambwe. Niko kuri turaza kwerekeza muri Kivu Amajyepfo aho abagabo barimo kumvana imitsi, ariko kandi bafite page zigera kuri 2 gusa. Ubundi nkasoza ndaza kurambura page ya mbere, ndaza kubabwira uburyo ki General Pacifique Masinzu uyu mugabo yafashwe kubera iki. Uraza kumva byinshi bikomeye cyane. Ndaza kubabwira ko uyu mugabo yarashwe Ikiganza. Yarashwe nande? Byagenze bite? Ese byaturutse gute? Bamwe bati abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bamuteze ambushi arayisimbuka. Ukuri ni ukuhe? Ndagira ngo utege amatwi kandi utere agatebe aho hafi. Nimba uri mu modoka nyemerera ushyire twaye kuteri mu matwi kugira ngo ukurikirane iyi nkuru. Ahandi hantu wasanga amakuru yizewe usibye hano ku isimbi ryacu. Nabibabwiye nitwa Emmanuel Musabyimana. Ibi bintu bigira ba nyirabyo. Ese kubera iki aya makuru ku manywa ntigeze nyabagezaho? Hari amakuru akomeye cyane nari ndimo gushakisha maze amasaha 7 ndimo kumva. Niko kuri ndagira ngo mbabwire uburyo ki byagenze guturuka Kinshasa kugera i Burundi i Bujumbura. Akagambane gakomeye cyane. Byagenze bite? Ntujye kure. Ariko kandi bafitiye indi nkuru ikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi. Nanone kandi bafitiye indi nkuru y'umuvinyo, by'umwariko muri Kivu Amajyepfo ahitwa muri Mwenga. Ndaza kukubwira urugamba rukomeye cyane. Ndaza kukubwira ko Wazalendo zafashe ibice bigera kuri 4 ahitwa muri Shabunda. Byagenze bite? Uraza ukurikirana amakuru akomeye cyane. Nanone kandi ntabwo ndibuze gutinda mu ngingo z'ingenzi. Ndaza kukubwira urugamba karahabutaka ababembe abafurero barimo kurwana nadwo muri teritwari ya Fizi. Nanone kandi ndaza kwerekeza ahitwa Irubumbashi. Ivumbi ririmo riratumuka. Abagera kuri 320 bavuga ururimi rw'igiswahili tayari barangije kuba karasi. Abafurero nta mikino bafite hano Irubumbashi, barimo kurasa niyonka. Ugiye kumva byinshi bikomeye cyane. Ariko kandi bavandimwe nshuti zakadasohoka, reka nongere mbasuhuze abantu muri mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abantu bari bwota amasimbi, abantu bari mu mujyi wa Kigali, abantu baciye muri force. Nongeye kubaha ikaze ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Niko kuri ndagira ngo mereze ikaze abantu bari Burundi,
abantu bari Burundi, abantu bari muri Kenya, abantu bari muri Tanzania, abantu bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bice byose bigiye bitandukanye za Masisi, ndetse n'ahantu henshi hagiye hatandukanye za Minova, abantu badukurikira umunsi ku munsi. Ariko kandi reka nongere mpereze ikaze abantu mwese mwarokokeye ahitwa Imudende. Kubera iki muri iyi minsi ndimo kugenda migarukaho, nanone kandi bantu munkurikiye muri amasaha, ndagira ngo mbabwire ko turaza nanone kugaruka ku magambo akomeye cyane yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo yakojeje agati mu ntozi. Ese byagenze bite? Yatangaje amagambo y'ubwoko bubiri. Yavuze ati mu minsi mike ndaza guhura na mugenzi wanjye wa Repubulika y'u Rwanda, His Excellence Paul Kagame. Ariko kandi nyuma yaho gato arongera aravuga ngo uyu mugabo w'u Rwanda afite imigambi yo gufata uburasirazuba bwa Kongo akabwegeka cyangwa se akabushyira ku Rwanda. N'amagambo akomeye cyane abantu benshi barimo guhereza inkwenene. Bantu munkurikiye muri amasaha, niko kuri. Nitwa Emmanuel Musabyimana, nimunyemerere babwire ko tugiye kurambura aya makuru mu kanya gato cyane, ariko kandi muraza kunyemerera mbanze mfate amasegonda make cyane atageze ku 10, mbanze nsome ku muvinyo, ndavuga ku mazi, ubundi nze turambura aya makuru. By'umwihariko turaza gutangira kuri inkuru ikomeye cyane ya Leta General Pacifique Masinzu. Byagenze bite? Uraza gusobanukirwa byinshi bikomeye cyane. Niko kuri, nimunyemerere turambure iyi page rutura, by'umwihariko igiye kwibanda ku musirikare uvuka mu karere ka Minembwe, umusirikare wakoranye bya hafi na General Sultan Makenga bakiri bato, ndetse binavugwa ko uyu musirikare yarwanye urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, yitwa Leta General Pacifique Masinzu. Uyu mugabo rero yatawe muri yombi, ariko kandi ku kagambane katurutse i Bujumbura. Byagenze bite? Ugiye kumva byinshi bikomeye cyane. Leta General Jire Mirambwe Mbanza yarari mu nama yaguye, inama ikomeye cyane, inama yo kwiga uburyo ki bagomba kwigaruza ibice byose byo muri Kivu Amajyaruguru ndetse na Kivu Amajyepfo. Ni inama yari ihuriyemo abasirikare benshi wazarendo, igisirikare cya General Kayumba Nyamwasa, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abayobozi ba wazarendo, abacancuro. Ni inama yari ikomeye cyane, yari irimo uwo bita General Prime Niyongabo. Leta General Jire Mirambwe Mbanza yaje kubaza ikibazo muri iyi nama, ati niki gituma abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bagenda bigaruza ibice byose? Ati ejo bundi bafashe agace gakomeye cyane, agace bitanzibira. Ati ibi bintu bifite umugambi cyangwa se ubiri inyuma n'uwo bita Leta General Pacifique Masinzu. Igisirikare cy'u Burundi cyangwa se abahagarariye igisirikare cy'u Burundi bati uyu mugabo mwamushyizeho, bafata Masisi zone, bafata Ngungu, bafata Goma, bafata Bukavu, bafata Karere, bafata Minova, none urirwa ubaza ngo kubera iki bafata Nzibira? Ahubwo natwe dufite ubwoba ko bazafata igihugu cy'u Burundi kubera Leta General Pacifique Masinzu. Kagambane kaba karakozwe. Bari munkurikiye muri amasaha, aya ni amakuru akomeye cyane utakura handi. Abantu munkurikiye, aya ni amakuru maze amasaha agera kuri 6 ndimo gucukumbura kandi ndimo gushaka. Hanyuma uyu mugabo, ubwo ndihuta, indege yaturutse Kinshasa igitaraganya, iraza ije gutora Leta General Jire Mirambwe Mbanza, chef d'état major w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, iramufata imuvana Bujumbura direct ku kibuga cy'indege cya Gisangani hariya mu ntara ya Copo.
nta burenganzira asabye abayobora ingabo hariya mu ntara ya Copo. Ubwo ndavuga Liyetona General Pacifique Masinzu, nta kumusaba uburenganzira, ndetse n'uyoboye regio y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC muri kariya gace nta kumusaba uburenganzira. Liyetona General Pacifique Masinzu nawe nta kumubwira. Uyu mugabo Liyetona General Jules Mirambwe Mbanza, chef d'état major, yahise ahagarikwa cyangwa se yakirwa n'uhagarariye regio y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC muri kariya gace. Nta bintu byinshi byakozwe cyangwa se wenda ngo barakira umuyobozi mukuru, kuko uyu mugabo yari yariye karungu cyangwa se yari yariye amavubi. Yari yarangije kumenya ko Liyetona General Pacifique Masinzu ibi bice byose ariwe ugenda abitanga nkana. Hanyuma yahise amubwira ati twerekeze kwa General Pacifique Masinzu. Bakimara kugerayo umugabo baramugota. Bakimara kumugota bakoze inama amasaha agera mu 8. Iyo ni inama ikomeye cyane naje gukurikirana njyewe ubwanjye ku isimbi ryacu. Ni inama yari ikomeye cyane yo kwibaza ngo niki kirimo kuba ku barwanyi cyangwa se ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ese M23 irusha intwaro, irusha imbaraga abasirikare ba leta ya Congo FARDC, cyangwa barimo kwatanga nkana ibice barimo kubitanga nkana? Yagira ngo munyumve bana mumurikiye muri amasaha, ariko di munyemerere mukore like abantu mwishimiye iyi nkuru ikomeye cyane. Ndagira ngo mukore like abantu mwishimiye ino operation ikomeye cyane ndimo kubagezaho. Bamwe bati abarwanyi ba M23 bari bamurashye Imana ikinga kaboko. Bana mudukurikiye, abarwanyi ba M23 nta bageze hariya. Abantu mubyumvereza, abarwanyi ba M23 nta bageze hariya. Hanyuma byaje kugenda guterera. Bakimara gukora inama, ubwo Liyetona General Pacifique Masinzu nta kintu bamubwiye. Bamubwiye bati herekeza umuyobozi mukuru. Kumbi uyu mugabo Liyetona General Jules Mirambwe Mbanza n'umucuyi yari yatumije indege iramutwara. Indege iratwara Pacifique Masinzu. Indege iri ku kibuga cy'indege. Akimara kuhagera ku marembo y'ikibuga cy'indege, tayari umugabo ahita bamubwira bati twagiye Kinshasa, hari ibintu tugiye kwigaho. Ashaka kwigira ndigabo nk'umuntu nka general, nk'umuntu warwanye intambara zigiye zitandukanye za hano mu karere. Amayeri aba yayamenye. Mwibuke natangiye mvuga ni uyu mugabo yakoranye na General Sultan Makenga. Naje kubabwira ko uyu mugabo bivugwa ko yakoze mu gisirikare cyabohoye igihugu cy'u Rwanda. Amayeri aba yamenye nk'umusirikare nka general yuko agiye gufungwa. Yigira ndigabo, atangira kubwira abarinzi be ati mukora akazi. Isasu riravuga. Umugabo baba bamurashe ikiganza barakinenetse. Bane mumurikiye muri amasaha. Bamwe bati abarwanyi ba M23 baramurashe da. Ariko reka mabwire ko abarwanyi ba M23 nta bageze hariya. Umugabo baba mufashe imikandara, baba barateruye ba nk'amaskini bakubita mu ndege bajyana Kinshasa, bahirikira muri gereza. Ariko kandi bana mudukurikiye muri amasaha, siwe gusa wafashwe.
ntabwo ari we gusa wafashwe, kuko uyu mugabo yafatanywe n'undi mugabo barashinjwa by'umwihariko gutanga nzibira ibakozeho. Ako se iyi nzibira irimo iki? Ndagira ngo gato mu kanya gato tuze tubigarukaho. Letona General Pacifique Masinzu yatawe muri yombi. Uyu mugabo avuga ko bivugwa ko uyu mugabo yatawe muri yombi ari kumwe n'uwo bita General Bwange Safari. Aba bombi batawe muri yombi aka kanya bari i Kinshasa. Ariko kandi tuvuye muri aya makuru n'ubundi turi muri Kivu Amajyaruguru, reka twerekeze mu bindi bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi. Hongeye kumvikana urusaku rw'ibiturika mu nkengero za teritwari ya Masisi ndetse na Warikare, aho bivugwa ko wazarendo zongeye kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Ubu tuvugana ivumbi racyatumuka, dutegereje icyo bita ripoti resasi n'amageruin. Nako kandi muri teritwari ya Warikare by'umwihariko birometero bigera kuri 12 uvuye mu mujyi wa Pinga, ahangaha naho hongeye kumvikana urusaku rw'ibiturika, dore ko wazarendo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC abacancuro b'abazungu bose barimo kurwana n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe kugira ngo barebe uburyo ki bashobora gusunika aba bagabo bayobowe na General Sultani Makenga. Ariko kandi tugarutse gato muri Tanzania, reka tubabwire ko umuryango wa Sadeke wavuze ko amatora yabaye muri Tanzania, aya matora ari ibicupuri kandi aya matora atigeze yubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu yandi magambo nago aya matora yabaye mu mucyo. Hanyuma rero amakuru arimo guturuka ahitwa muri Shabunda, amakuru aravuga ko wazarendo zigaruriye uduce tugera kuri 4, agace bita Chikamba muri sheferi ya Bakisi. Amakuru aravuga ko wazarendo zigaruriye ibi bice bigera kuri 4, kandi amakuru akavuga ko wazarendo zongeye kwigarurira agace bita Bokuku muri sheferi ya Wakabongo. Nanone kandi akaba ari imirwano ikomeye cyane yabereye muri ibi bice hagati yabo ubwabo. Abagera kuri 200 abagera ku 2547 bahunze ibyabo. Nanone kandi twerekeje muri Kivu Amajyepfo muri teritwari ya Fizi ahitwa Imisisi, ivumbi riracyatumuka, imirwano irimo kuba ahangaha na Kasamutwe bigendanye n'amakuru ndimo gukura ahangaha. Na n'ubu abakiri imbere ababembe na n'ubu baracyarasa ku buryo bukomeye. Abafurero, tukivuga abafurero muri Rubumbashi abarenga 300 kubavuga ururimi rw'igiswahili bose bamaze kwasiga ubuzima bigendanye n'amakuru akomeye cyane arimo kuvuga ko abafurero barimo kurasa ku buryo bukomeye abakongomani bavuga ururimi rw'igiswahili. Amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aturuka muri biriya bice. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko ateganya kujya guhurira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ati ni mu minsi mike nkahura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi uyu mugabo yongeye kuvuga amagambo akomeye cyane, yongeye kuvuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame afite umugambi wo gufata uburasirazuba bwa Kongo akabwomeka ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yabitangarije i Cairo mu Misiri ubwo ku cyumweru yari hariya avuye mu gihugu cy'Ubufaransa, yerekeje hariya i Cairo, aho yavuye yerekeza hariya Idoha muri Katari. Uyu mugabo rero yavuze ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afite umugambi wo gufata uburasirazuba bwa Kongo akabwomeka ku gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru kandi ni amagambo uyu mugabo yatangaje, ibinyamakuru byose byandika bitanga inkwenene. Ni amakuru akomeye cyane. Ariko kandi bana mudukurikiye, reka mbabwire ko mu mujyi wa Uvira indani ubu tuvugana la situation est calme.
Wazalendo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ingabo z'u Burundi zirimo kudoginga zerekeza ahitwa Gatogota i Bukavu biratuje. Nanone kandi ahitwa Ikavumo la situation est calme. Ni mu gihe kandi birimo kuvugwa ko Wazalendo zagabye ibitero kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Maze kuvugana n'uriyo Idani arambwiye ati la situation est calme. Hanyuma kandi ubu tuvugana Nzibira rwambikanye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC Wazalendo bagabye ibitero hano muri Nzibira. Turaza kugenda tubigarukaho mu makuru yacu ya mu gitondo. Niko kuri nitwa Emmanuel Musabyimana, mwakoze kutwumva. Abantu mwese mwadukurikiye hano ku isimbi ryacu, nimukore subscribe, mukore like, mutange comment. Ndabakunda cyane kandi bahoza ku mutima, murabizi, mukomeze kugubwa neza. Asantene sana.